Okay, let's welcome to our new episode. Now, this time we will create a simple animation using the PowerPoint. Okay, so let's create a blank presentation and then Isa pag nyo na kayo. buhaton nini ato siyang i-clean up ni siya. Taraw nga yung posisyon, useless shit. Clean up na to. Hindi. Bukos pa. O, ana. 1, 2, 3. Okay, so ready na na. Ano na mo? Na itong buhatan karon mo insert ta og since nga mura ni siya og duwa, so Palingot ko lang ay para tuning paglawas. Wala na. forma una niya itong canvas. Iya mo yung blank na itakong lubog nila na ba? So, Sayok. okay, kini una itong insert. Himata din itong obstacle sa itong duwa. Certificates. Then another one is Don't give up. Persevere. Una-una climb by. this Una-una one. ang giving na. Okay, so 41. 45. Eh! okay. Don't give up. So another one Give up. is Pamaulan na. Ah! 55. okay. Ah! 1 minute. So mo na itong forma sa itong animation, guys. So magutang tag moving object ni kini dire. Ito sa nang in view. So ito around 66%. Okay, so Tang kuan kilid. magbutang ka din yung object kung mag-move din napita Ang gilap. na siya. Na ang gilap. Lugar naman to nailam ng basurahan ng mga kabantay. So ito na siyang insert. Okay, so Kaapas ni kadami ko kuya. another one is Kuya. kining sun. There you have one. Okay. So insert another moving object. The arrow. Where is the arrow? Okay, so arrow is one. Huh? Oh, nag-record ko. Yes, yeah. Ito na naman ituyok downward. So, muna yung direction downward from diha ko to diri. Another arrow, moving arrow. Kanigin din nga workout din. Kanina sa na. At the bottom. Okay, so ito nang ituyok. Ang yung direction from this point to there. Okay. So, kompleto na natin yung obstacle. Natin yung mga moving objects. Na. Now, ang button sunod is animate. Okay, so kung gamit ka o Yeah, ako lagi. kina siya custom path. Yeah. Kaya ito na siyang kasubayon sa itong linya. Liha. Ay, kurkurong. Okay, so mo na si Jay iyang Yung kamot po. agyanan. Kuhan to. Okay. Balik kuhan to. Okay ni siya. Ito niya siya. Pero, ito rin. Animation ini custom party hapon. Okay, ha. So, kini siya dire. Ato ni siyang patuyokon diha. Mani yang road sa iyang animation. Paingon diha. Whoop. Okay. Now, kini siya moving downward. So, moving downward.
is, ano mo Narita ngayon? siya. Yan. Narita sa motion flat. Na po. Down. Okay. Kaya mo na siya. No? So, itong i-move downward. Amay ba? Hindi ha. Amay na. So, pinilisan. Sakit naman po ano? Moving Dapat yun din. upward in diagonal motion. Pero sige, yung klang pa yung gamay hindi yan. Tingnan naman. Diagonal Hindi mo kaabot. upright. So, have to move. Okay. So, next buhato na to is to put colors sa itong mga objects. Okay, so yung color, texture. So, ang atong texture ganito, makapalis siya. Then, outline, no outline. Shift effects. Ayan siya. And then, atong i-glow. Atong i-glow. Okay. Next is, ini siya. Design gagapon. Itong i-fill texture. Okay, kini siya. Okay, kini naman. Kini naman. Next is no outline. Next is glow. And then next is atong i-bevel. Okay, so this one is ano siya, Ben, bagtay ka dyan na ang research, Ben. texture. Okay, Tingnan na kayo. outline, no Ay, outline, mo po upo. and then bevel. Itong i-glow. Laro nga sa kami. Okay. So, ano siya? Then, kini siya. Itong alis na ng color. Red. No outline. And then, glow. And then, bevel. So, yeah. Okay. Next is this one. The same. Red. And then outline. No outline. Bevel. And then glow. Hello, Ben, and welcome back. Okay. Welcome back to my channel. Next one is ano siya. So, ito na siyang i-change ang color. Change na ito ang outline. Itong i-glow. Itong i-bevel. Okay. And then yun siya. Then, red na to ang sun. No outline. Ito i-bevel. And then, ito nga glow. Okay. So, din background. Change background. So, select ang pattern. Picture. Then, remove
murag dagat. So mao na siya guys. Okay, so ato na siyang change ang iyang animation. Now kini siyang sun, ato na siyang ipa move move na siya automatically when the animation gets started. And then for the timing, ito na siya i-repeat 3 times. Okay. Okay, 3 times. And this one also. Upon start with previous timing, repeat 3 times. Atong ipa-animate ang sun for 3 times. Okay. So ato sana siyang okay. Now kini siya design niya po timing what is that? With previous timing is 3 times. Okay, 3 times. Okay, another one is with previous, start with previous, then timing. Repeat gihapon for 3 times. Okay. And then makangana to background music. So let us insert audio on my PC. This music, kire, insert, and then ano siyang i-move. Dito nakita mo. Ano siya? Mga friends sa dire. Mga transcript mo ba? Animation. Pinangan mga atog printer. Okay, kini siya. Ito na siyang automatic move. Okay siya. Timing. And then with previous animate as part of sequence. Click sequence. Okay. Effect after current slide. So we stop siya, start playing from beginning, stop playing after current slide. So okay. So mao na ni guys, nahuman na itong animation o atong i-play. Okay, so that's all, and good luck, and thank you for attending on my presentation.